Hi guys, moje meno je Xona, vítajte pri hre L.A. Noire. Je to vlastne detektívska hra a toto ja už som si niečo fakt odohral, takže musím ísť na prípady a takto potom budem vlastne robiť. Ja som vám chcel tak ukázať, že vlastne ako to bude. A vlastne nachádzame sa v Los Angeles a ešte k tomu, že vlastne niektoré... In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Nechávam ukážku. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. OK, a ešte som chcel povedať, že to budem hrať na takéto detaily. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Môžete mi napísať, že či sa vám to takto páči na takéto detaily, hej. Tú grafiku môžem ešte zväčšiť, keď chcete. Ulička Mista Chinu, 10:10, myslím, že v noci. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got I'm outta places here. to be. Happy hunting. OK, takže... This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, Okay. have it your way. We'll search right up to the back wall. Tam... If you still don't come up with anything, No, come nechaj ma find me dohovoriť, and we'll talk chlapče. it out. OK, Two dobre. heads are always better than one. Tak, OK. Dobre, ja som chcel ešte, že niektoré príbehy sú naozajstné, teda čo riešime. A, Look at this junk. no, tak počkaj, pozriem, či tu náhodou niečo není. It's not my job to pick through other people's This trash. doesn't pertain to the case. Aha, tu nepatrí. OK, tak teraz sa vrátime. A tuto som videl tú kurvavú stopu, ešte vzadu, keď sme boli. Poďme tak pomalšie, čo vám... What have you got, Phelps? Anything? Takže tam je krvavá stopa. Vieme, že Cole, Černoch, come take a look at this. teda čierny muž, nie som rasista, len som povedal, že je vlastne obeť a Beloch, je asi fakt rasista, toto ho I tell you, zabil I'm jinxed. I a always dve get landed with gulky this crap. do hlavy. To sme zistili, že dostal, takže ideme sa na to pozrieť, na tento prípad. Alebo na túto stopu. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Môžeme si tu takto Doesn't pozerať, really to je matter how úplne you dobré. go once you're gone. Nápadlo, get že all deep možno on me, hore Phelps. vyhodil tú zbraň. Počkaj, môžeme ísť k tomu? Že Ečkom sa... Ne. OK, tak si pozrieme. A toto úplne, tento We're never denník gonna je find it. úplne It's a waste dobrý. of time. Takže dáme people a pozrieme si toto. Muž Černoch ober vraždí dve výstrely, čistý prústrel. Je to muž. Ideme naspäť. Podrželý vrah, svedkový posílal vysoký Beloch, to je... a toto je detektív. Vyšetroval vražd první na míste strelby. Máte to aj v češtine, som vám to nacelil, takže je to super. Stopy. Krvavá stopa... Ja už sa v tom význam, lebo už som si niečo odohral, takže... Ale ja už si fakt, ja som bol niekde ďaleko a ja už si fakt aj nepamätám tie misie.
len tento denník, lebo to úplne som miloval úplne na tomto denníku. Krvavé skvrny rozcákané u vstupu ulice na zemi, místo čínu, krvavá stopa. Lokácie. Ulička s místem činu. 1517 GC Street. OK. Dobre, takže sa tu pozrieme ďalej. Podľa mňa by ju nedal za krabicu, možno do krabice by ju dal. Nič. OK, môžeme bežať. Hasn't given me anything to go on. No, určite by už som nedal. Že by hore? Poďme sa tam pozrieť. Tu otvoriť dvere nejdu. Akorát tam vidíme stále tú stopu. Počkajte. Sice keď to hrám na takéto menšie detaily, vidím tam niečo. Vidíte tam? Tam, čo sa krútia vedľa toho. To je možno zbraň. Vyzerá to také strieborné. OK, tak tam určite ideme. Tak. Poď. Úplne ak ide po tých schodoch, to sa mi najviac páči. Úplne ak v reáli. OK, dobre, tak musíme si trošku do toho života, dá sa povedať. Tu je tá stopa. A teraz, mali by sme opakovať, aby ste mi... No, ja som si dal trošku také menšie tieto pomocky, alebo neviem, nápoviedy, aby mi to pomohlo, takže asi tak. Tu bola tá zbraň, že? No, presne, videl som ju. Tu je. Krása. Pekná zbraň. Taká biela. Smith & Wesson, serial S71893. Sériové číslo 71893. Smith & Wesson. Dve guľky vystrelené. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Takže dve guľky vystrelené a 4 ostali. A dokopy je to 6. Fúha. OK, dobre. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Místo činu Smith Wesson revolver, sériové číslo S71893, dve strely odpálený. Úplne sa nám to zhoduje, takže toto je asi tá zbraň. Musíte tu naozaj rozmýšľať, aby ste We have vedeli, the čo sa gun, deje. Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. OK. Takže teraz asi ideme, viete kam? Ideme asi na Are you sure about this? It's not really our gig. novú lokáciu. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. To znamená Such a little obchod so Boy Scout, zbraniami. Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather Może- round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. Možno tam nájdeme It'll tú be zbraň, fine, čo Ralph. chceme. You worry too much. Ešte som chcel podotknúť, že tu nemáte niečo ako GTAčku, že si označíte cieľ a proste, že idete ako keby po zelenej čiare, ale musíte si robiť svoje vlastné cestičky, čo je podľa mňa dobré. A super proste táto hra. Pardon.
toto je len no nie je to skúšobné video, ja ho odovzdám, ale s tým zvukom. Či to je dobré, hej, takže... Dal som si pre istotu aj sluchatka, aby som vedel, ako to je počuť a ako hovorím. Lebo vždycky pri hrách nosím sluchatka, lebo potom tam možno bude ozvena alebo také niečo. A ty sa nám tu nepled do cesty, lebo my sme poldové. My sme Chuck Norris a náš parťak sa volá Ralph. Víte, tie textúry sa pomaly dočítavajú, ale uvidím. Keby som to dal trošku navyššie, tak by si to možno išlo na tých 15-18 fps, takže lepšie to nechať na 25 fps, čo sa mne páči, lebo táto hra bola pred 2 rokmi vydaná a vy potrebujete veľmi silný počítač, aby proste vám to šlápalo. Takže a je to aj pre mňa je to taký menší risk. Obchod s zbraniami 10:29, takže my sme sa tam zdržali asi len 19 minút, čože je dobré. A ideme do obchodu. Podľa mňa toto je ten týpek, čo má tu zbraň. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Takže tento typek to asi není, to je len ten Model obchodník. 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Ešte raz musíme sa na to pozrieť, na to sériové číslo. Smith Wesson. Ne, toto. Hore. Tak. S71893. 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 Toto teda není. S1, 8. Toto je. We're in luck. Errol Schroeder. Máme to. 203 South Glass Street. Ordered the gun in Toto je to February meno. 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ak viete, čo znamená LAPD, tak môžete kľudne napísať do popisku. Do we call Teda it in? do Let's see if komentárov. he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. OK. Tak. Ideme teda do toho bytu a máme stopu, že vieme už, kto je vlastníkom. Ne, nevieme. Ešte to je len typovanie. Deň v obchode si zbraniami Gun Store. Smith Wesson speciálne objednávka a registrační kniha. OK, ja som len niečo vyskúšal. Tak. A ideme si teda nastúpiť do auta a ideme teda do toho bytu. Možno tam niečo nájdeme. Aha, už ide taká akčná hudba a už sa nám to aj ukladá. Čo znamená, že bude to good. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Ešte som chcel podotknúť, že táto hra vlastne dá sa povedať, že no ne, ja lebo nechcem spoilovať, ale asi viete už podľa obrázku, čo sa bude diať a potom uvidíte v ďalších partoch.
Dúfam, že nahrávam zvuk. OK, už som sa zlákol, ty kokso. OK, tak. Strašne sa mi to páči, čo máme tieto uličky. Dá sa povedať, teda, že môžeme si robiť svoje tieto také cesty. OK. Počul som, že aj náš parťák môže jazdiť, akože bude jazdiť v aute a proste, že my nebudeme jazdiť, ale on proste pôjde tou istou rýchlosťou a zavedie nás na to miesto. Počkej, ja som sa tu asi lagol, alebo bugol, fakt teraz neviem. Tak, super. Pohľadajte schránky, aby ste zistili, no toto som čítal, že aj toto pomáha. To sa volá Schroeder. Schroeder, Carbon 2. Aj tá čeština nám úplne pomohla, čiže super. Hneď nám aj tam pod titulkami napísala, že aj ktorý to je 2, hej. To je 3, OK. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Aha. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. You ready, tough Aha, guy? takže ty si zabil chlapka a ty nechceš ísť do väženia, hej? No, vyskúšame sa... My sa dobre vieme byť. Ten dostane teda. Quit prancing around and hit me. To bolo dobré kombo. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm I'm gonna take a look around. OK, takže tu musíme prehľadať nejaké veci. No, tak všetko prehľadám. It would take a smarter man than me to connect that. Tak, OK. Nothing significant. Musíme tu prehľadať samé veci, aby sme zistili, že to bol on. Not everything here is going to be relevant. Teraz pôjdeme sa sem pozrieť. Cigaretu, hej. Doesn't look like anything. OK. Pôjdeme k tomu šuflíku. A pozrieme sa, či tam náhodou niečo není. Áno, vidíme, je tam zápisník. A uvidíme, čo sa v ňom skrýva, takže ho otvoríme. Ja viem. Už asi viem, čo robil. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Podľa mňa on si tam písal, koho zabil, Phelps, ktorý we can čas come out of this zabije. all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Čo? Nechápem. OK. Čiže mňa to vrátilo naspäť preto, lebo ja už neviem, proste tak ma to vrátilo naspäť, to si nerobte nič, drahoty. Takže toto by bolo všetko k tomuto videu. Ak sa vám video páčilo, môžete samozrejme zanechať like, napíšte pod komentár, v pohode. A ešte som chcel podotknúť, že bude z tohto séria, nebojte sa, a ja sa s vami učím, takže ešte môj kamarát teda Rebrák bude natáčať, myslím, že LOLko, League of Legends, a takže ja asi vidím toto video a potom to, takže to bude super. Takže ja sa s vami učím a uvidíme sa u ďalšieho LA Noire. Zatiaľ, sayonara.